Reklamate nisu trebali, ali ja od cirkus. Možda sam se nekako lakša učim. Kako vi mislite da će ovo sve sapon? Ma bolje bi bilo da ništa ne vidim. Ajmo, to mislim. Di si kraju? A još nije. Ti i Petar Grešni ste mi zadnji jaseni u kravu. Ma, ne pusti toga. Ja, kralj Tomislav, Naređujem vam da karnu balku da te prolazno ocjeni. Kako se mogu nagoditi 4 godama. ma sad ste prešli svako. Van, obojica, odmah. A oprostite, u to uvotila tremo, neći. Da, ovo je bilo zadnje upozorenje. Još jednom vidimo se ponovno u 6. razredu. Ja, kralj Tomislav, bio sam najslavniji u hrvatskoj povijesti. Mađare sam poslao preko Drave, a Bugare vratio u Bugarsku. Prvi sam spojao sjever i jug i sve ovo je bila moja država. Pošto sam imao veliku državu i jaku vojsku, bio ugledan u očima papa i drugih vladara, bilo bi glupo da se osta samo knez, pa sam se lipo 925. okrunio za kralja.